mi chiat chuan an message na hnung ber chu reply thei lo ni ma se reply an be sei tho thin ti thar siam mai angai thin mi ngai nat om tak chu second sari chungin angai nat om ani ti i hreman thinang in pumpek na tur le irin na inga na tur thian chu mi pahnih ba ki mamo lo thian nga du hian rilrû ha na athen du jok thin Jeremy te chuan tuma ni ming an lam lo la ya mi in an kautlat cheni a i hriat hian i hri selwang ani an ti mi ina min en ring awanga zamna le lo na kan nei hi scopophobia an ti mi then khata chuan har sadna zia chua bolhlo boma paida emo haral dai hi rilrû ha na chok jang khai na thave tak ani fo mi in an mangai che wang le an kher che wang khan lim le lutuk su engtianga rei nge an ti thei don i hrelo mihring te hi hun adang lam angjela in thlak dang lam thei kan ni mi chia te hi an du chuan mi pa a in do soi an thiam zoka mi do soi an man chak jok bok tra hi natna te phung ani lo mi an tak tak chuan a trap thei lo jok thin Jeremy te chuan info hi hatan a risel an ti mi pa me che thian nei do thin te hi anin ring tokin midang chen pui an thiam du jok thin kan rilrû hian thil dik lo hriat theina special tak anei thin inin lai chin na a thil dik lo tak a om ni a i hriat khan alo om tak tak du tlang pui lim taka yom khan midangin ikenga oman chak thin mihring te hian mi hlim na ai tur kan jong chok lukham ko a amut fo chuan amangai chu ngai to in akenga mu angin aswang to ani tlang pui inuna mi chamti ri du awangin indin hiam su nangma ni na a an lim lo chuan ini na a lim thei an lo la om thawang i minute khat lek khan midang tan ni tha i siam sak theya i tong kam pakhat lek khan midang nun pum pui i ti chia sak the nol ni hi hliam pui turang mai in ana the inin ngai zon la ya a ex profile le a status ala check rank thin ani chuan a rilrû a ala thilawa theise in zom na nei le po a hre lo ti na ni